malo ko nuk tegi kamata ta programa ko ki fari hari pe ko utanga taina hange pen ka ki warm up malo aku lava ko nai tegi kamata programa ko ki hula tu pe ke ki warm up pe ta mo tau ki fasfalot pe tau hoko pe fa ko tau taim kamata ya malo Toto malo malo jangan ko seri tu kalau ko fafofongan baba utong tapo tao no mo tau jangan fa interview asa masima Malo boy lamari tong kotote da he jadi moto kotote si kai na mo me amai ba ge yobe o tua kulian ki e to ma ko ya o la ko ba ko pa ki e ga mi tong mai ko mo ho ni lai o fa pi en mai di tongan di tai tongan o ku ma do ki ke ki programan ko ya ko ma ini di fata ha mo se di tua kala une me amai ba mi Amerika ko ui ko filia e kana Amerika e te hau o hoku ko whafonga oku nau tau o filia ni ma waka hau ka ko ui ko e te ki tuku waka i tongan i coronavirus ia lockdown nei e ka koia mama koe nga maari e te ma oat whakataha ko o e kemla me ai ki whaka e makehe koe ni ka mo se i te tahon e kai ki tau tau whakalolo kata jauh orang dia saya jadi introduction ke dunia apa waktu dia ini kalau kalaman modal kita tidak tahu ayat ini kalau punya ihim dia di tongan kita dia pun bawa lepas kau anti dan mereka kau ini kan dia mahal patwa di bawa tahun malu kan mari pun dia orang yang masih malu itu siapa boleh berbuat di hubungan kalau malu semua o tomo to pada pemakai ini akhio kita mandui dan kita tahu how to go o to dia pada pemakai ini paling dia tapi paling dia toma yang ada itu pada pemakai ini kau ikut formula o malu lah itu selama hari kalau mau makan ini kalau kau yang pakai ini